in hi November ni som le paruk ania idan mule dan setanin ben ni hian zirlai polten scholarship ahun takan ton lo wang le an lung oi lo na te chi sang sang lam tirin helai huna scholarship board office an lo danga office ông thầy lâu turun helai huna hian office ko ta hian ten an lung oi lo na ten lo lan tira buổi nó liền thầm em cho chuộc lâu tới vợ police tới qua nè thình nắp nó cả thì khan tôi tính làm cái bộ mà rồi chút buổi nó liền thầm em mà tóc lâu những cần xe thì cần do quá là thu cần xe ta nên zirlai store sẽ mấy thầy tao tu ra anh ngày thì lại department là mình thì anh chẳng qua tiền kiếm cái như là mà chuyên cần thì thấy trên chút anh thì phép tới anh thì lại sarkar lắm bằng anh là cũng biết rất lấy xí chúng trang ở trên zirlai tên lúc ngồi thì là vợ chưa vàng cho anh thì lại scholarship board office hi đăng anh nhỉ tiền anh công nó thì cái nên sau phong scholarship board lập tăng hiện kan ti tu chi kan ti zo to an ti ya chuan an li ken ti tu ram nei to lo kan sia ta vai office pakal lo se kan ti ya a chan chu poisa hi pass ani ro ro kan sem cho ma the te wa ge office an kali chu kan ti lo chuan te chu na ko cm lo te na concern department te le meeting turin min na kalama mase ratha good result lo mani lo chuan helai pe kan kal sen ka ringa kan head ko ta second ko ta shoi tu te le ham po shoi tu te po in bring turin a tu la ma thei turin kan share tir to a hoina result tha lo bom lam kan nei lo ni chuan tu ga chuan arang pung bo bagin ma kan lak ka ring ko sam sam hian kum tin do to ri do thilin ka ya ka ma de ya hela he boy tha khop maya scholarship hi zirlai te mar de ka niya ani le taka tum tina nora mai chana chu ahun taka aron then ro an pe lo thin wa hi ni te ra chu tu na kan program kan nei chana po hian september ni som ni le pangaron lut to mizoram account ron lut to boy ni tha se mani lo hian ki do tam ta kom ni na sia chu wa an ta ka phala ko ni ala ka lo